Ithatu kubangana irende Ithatu kumakinde chieto ya moera to kubangana iretie oropo Weru. Mpanga ya mpara kutemantamente ere kadhumba kaunti ni Meru muchemanio gie kwa kendo chwantaira. Mtumurume wa miaka 30 na 6 gukwa darakari kuria na icho emuido. Makarina kuwa kathitanga mwandiki munene wa kiama kia Baz Mugambi Manyara imarietwa ya nomination ya kiama kiu. Ntomurume kunyangia kana ka Grade 5 gata ukiri madhuganyo mara na ariake diriteka kia kana ende katiro na gyoto kiako. Muna madidi ya orobo Weru arene Maureen Kome na ngeto PHINEAS IMAANA Nteto cia Weru the Ithatu ikamberia tha icho chiongwa. Tambire na Ranende County Commissioner wa Meru Friend Dunga Weru kiete kikaro na kiama ya mudharaba ya mutune kana Kenya Red Cross amona arungamiri bangi bama sub county mwanya county ni Meru kendo chwantaira champara irete metentame ntere mwanya county ne ya Meru bageraba wete nkuruki ya njangiri 60 na 6 nirumiri mpara na nende kwina ubata ya ontobompo yokujira bukibuda kwa kenda kurwa na mpare. Ni County Commissioner wa Meru Fred Ndunga na kamiti babarabathinga taira mitaratara ya gutethereria kuri no batu bado ikundi kia Red Cross na kinya sub county administrators na arwa baikae karonthi obisine yawe na murutu Jojo gukari ni kugeria guchwa ntaira ya kinya maragia mpara kira kirumirite county ya Meru. Ndunga akiuga mwankira thai kuri na njankurukia 60 Ithatu irachinyirikite nkuruki households 66,783 households ambazo zinahitaji msaada wa dharura. Na nandiva keja na dibotira bachonkunite chanjira chinyirikite ja Meru ni atebure istiri na njangirie 10,734 tigania istiri na njangirie 10,300 tigania west ni njangiri 8 Mutuate sub county ni 3,500 Igembe north ni njangiri 3,333 Igembe Centro ni njangirie 16,205 Igembe South ni njangiri 3,666 Alignment South njira chinyirikite ni 2,500 Imenti Centro ni njangiri 1,629 Gicigo mbunge kia North Imenti gikionania kiri na njega na 150 nayo sub county ya Bore West ikiona ni nyirikite nkurukiri na njangiri 40. Antu betu bariona kwina mpyo bakona jeka gutena mpara tukugeria kwira ndene musemano juju kwina mpara egwete area inyingi sana. Nkurukini baugite kinya maskuru ne jainyirikite bunene gukinyira kinya baba ingi bari twagutiga kithomo kiao. Schools are facing food shortages and we are experiencing a higher dropout rate in several sub-counties. Baadhi ya hicho chakula tutapeleka kwa mashule ili tuwe na ile inaitwa school feeding programs. Kinyaro terero andethia irunyirikite bunene Ndunga akiuga kuri na bamwe bakaribu umite guntu mwanya na kureta andethia chao mwitune jwa Kirimara. Kuna shida ya malisho. Malisho yamekuwa shida, utapata mahali pengi mifugo wengi wanapigania kutafuta malisho mahali pachache. Ile inaitwa Northern Grazing Area ambayo iko huko sehemu za Igembe tayari imekauka yote. Kuna mifugo wengi tayari wameingizwa katika msitu wa Mlima Kenya. Hivyo basi tunasema ya kwamba hiyo athari ni kubwa. Ndoje cha Meru chionde
na tuga ndujira namwe twandite mibau ira nandi tukauga igete gatemo gwatuika tukwanda miti yetu entwire yomba kuingia rujiru na ntubara bendega itiba komba kuona rujiru kurima na rwa kurithia ng'ombe na muthiero mbareao ni kire antu bawendi wega kugeria kugwatanira nabo kenda bakonokia bara barumeiri mono ni mpanga iji. We haven't lost lives as a result of drought, but then there are cases of households that really going for days without food. So that really tells us that we have to do something. We have to go for these people because these are our people. Kiripotera Nteto cia Weru, riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Tumuromia miaka 36 na kwite akiwa mukairo tungata chibitari ya Marimanti level 4 nyuma ya kuria na icho emwitho boboyete mweri omwake nyuma ya ntbange kadumba gukwa kumania na icho irane ndi mukano idirite yukirita wana akari koru abedera bakebo kana na icho ndethira gutaika kairi ndiruiro rutheri rundo ugienda ndethira gutaika imwe kurura ikina watona twirije keneta fithi mongori agitariria burekari kairi na rari na rwa kairo nene burare anjangirie kari ndiguru na bakwa rariko tutegete curia ndonera toji na ramithithini ndoria nae na bagura kana bambira ibabora tatonekana na kumurika mitini kureguru amurika bambira mami ibaba muthako yo kwarietwa nyaka gintu thakende ciogoro iria njirie kumbwa no nyuma yake kurio kibonchura atemete muthithini rutererwa munda wake karanganga magintu thakenda ataika au taika ndamuria nyaga nyimbi gwaria ambira utiegyo kiria gundegwa kimba imbo nkuwa kimba imbo ende ndataika ndona mtu uyo we ntiwetegia nawe gwatikombumbulira tianthi ndingetani ndathi ndeta muthako uyu wa kiruku ndamwita kimathi aukira amburimbi ndamwira inyaga taikire muno ithiba yuka mbonere wege gikinyithia thachire cio tu arombo bururu na irio bamwirire cibitari ya Marimanti level 4 kameria ndamuretera gina nwena ari ukira ane mwaragi nojo ariaga nwetagwa miririta kangai athucia gikombe nwathia kameria amuretera anywa akumuretera twathu ngojo mami gwake akamuria nyaga na tokwigwa akamwiri maguru nkwigwa makwire nkanju gogo keru kiririo bathire cibitari kuritha mwenda wao ende ira baringirwo na cio ti cia kuthikiria ambira ura kuritio oki muju mwaragi na mwira ji gwende twerwa ithini buthi twathi twauri ndagitari tukumuria ambira ithibuseke ondienu angerera njara be thibuseke ondienu useke ondi wano onditu mwirende mwaragi na kamucoke kamwira mwire kabokari guma utwire na tarithie muthako ya mucokira mwire na thire mochari twambirie nambu tukwambiria nambu twambire kugwatanirwa kugwara twagwire antu bondi bonthe bakuka na magocimani menganite nati ira twagimukire thaa 10 iro twagire kugwatana fu twathi kwaranire na ndagitari atutumamerie atwirituye turete riboti akaria baba kirio gavana wa kaunti ya Thaa Nithi Onesmus Muthomi Njuki tigira na gwiteru rigikiri kunenkanira motungata cibitari ya Marimanti level 4 ente Muthomi Njuki nariongire cibitari bwega kimya tutigotungatirwa kinya ndarike emwe na meriongire ate no thao kana untu buriku kana buriku tutigotungatirwa cibitari ya Marimanti gwathire cibitari au kinya daktari wa muthaganire amwirire na thina magoro abo akurijaga uki akimutindikaga daktari au ndithite kwi daktari ambundumia endere akathia mbere gunchukuma mwiri wa mututigiro mbite kuigwa mochari ya Marimanti ni kingo gomba kuruthirwo chunkoni nkuruki kiripotera Uru TV kuma Ntere cia Tharaka Piti wa Paul ugwa kabethe
Uritomo chukuru ya secondary ya Kigogo na ikiri mpine nyuma yawe gwetikiria na yete matrices cha skuru na kuenderia turi bachukuru ya turi bane ne bare nyabo bekiri midate ne bakanete karikariri bya mugambidania wachuka. Muritojo wa chukuru ya sekondari ya Kigogo wadi ya Magumoni athitangitwe na thitango inyacha wambabo mikondoro na ikoibia kwewiwika bya muthemba wa Masai kumakiri arito barabangi akibiendagia ome ya chukuru enu. Athitangitwe amuna antobaire bara akuthuganirwa ibo aendagiria into bibu taboma sekathambi na Geoffrey Murethi wambabura bwaruthikire gatigatiga tariki 13 na tariki 20 mweri wa mugwanja mwanka uju. Ukiwa na wengine ambao hawako mbele ya koti leo, kulipa mattress moja, tiketi moja 500, blanketi mbili, unapata shilingi 2,400, na kuna pia kikoi cha Kimasai na zingi 150. Mali hiyo ikiwa yote ni ya mzalitoa Alex Munene. Muritojo na itiganiritie na thitango ino cionthe aramwe na uguma sina Geoffrey bareganite na thitango ciago. Nisi kujua mali ya uwezi ukweli. Kamasi kadhambi si ukweli. Ende Muritojo agachokwa kotini Jumathatu ya kiumia kijite kugitirwo igamba aramagamba mababu bange baire makwegirwa kuwetwa maeterete kuthikirwa. I want to call for a CSO for him or whatever, probation report, pre-sentence report, but the parent should I'm releasing them to the parent. Hebu lete kitambulisho mzazi mmoja baba. I have said I'm releasing on free bond, but I've put 30,000. Asipotokea tutakufuata wewe. Nkiripotera Weru TV kuma koti ya Chuka mbita wa Samuel Gaishima. Nangire kuna ati murongamiri wantu bamwathe county ya Meru Mike Makarena na orene ndire uredirite okirigaira gutarwa arungamira mwathe mbunge na county ya Meru na tikiti ya kiama kia bas. Mike Makarena ugete ageta koti kuthitanga mwandiki munene wa kiama kio Mugambi Manyara iguru ria marihitwa ya redirite nindi ya kiani kawankathiti na thirikari ni IBCMC bakolotwa. Makarena ugete Mugambi Manyara niwe nyuma kinya kugwa kwa kireito murungie na tithirite nindi akirungamira kiama kiora kubatibo boyetio ndega chakacha yukite kuntu mwanya kumania amarieto ya hamwe na kumama gitandene kige chibitari nonto bwambajo mwanya kenge Mike Makarena atina makiru kinyanini noti weto akira makeru najo jamwero kirite Makarena nonto bonto bura kwa mwandiki muno ke makiambazi bwana Mugambi Manyara na ringire dasari tore yawe kireri CMCs bakoroto ne bunge county Meru ne kirabawe bare akwenda lakini onkera Meru okinyende kimba jo muntu nathia Thaa kisia nto bararo amerite ki Meru county batu alemavu toteronere aki na muno woni ndirenda bera alemavu nomination ira irabwithirwe tene kiama getu kia mbasi kira twarwirite na woni gavana no anditire kira ito no anditire ki ODM arambira mbe ki mbasi toritanire ngui kundirenda kwira ritibawe para amirite kiama te kia muntu umwe na muno orankwira Mugambi ya secretary general ari akimenya kiama te kiawe na sheria irio. Mike Makarena atwire muteteri munene thirikari gavana kirito murungi na kiama kia mbasi na kiwe hokoithito no nyomo bonene muno ndeithari wagatikira gwita kotini kena ntu bamwathenene county Meru bona kioto kiao. Gavana wetu kati Kenya na kinya gavana ati Kenya na atiete majukumu na inya woni ndo aneki na ndeki amene kio imbichi boranga bana uete na kugia kwa luka gavana akiwa kwa luka lakini inya gavana are ome wou no atibati kureka anto bawe bethira bakumiza anto barabatura bare atungati bawe na anto utiro bakoro mwaluka mwakarira abera bakinya kwawe na kutumba kwithira no gavana anto barabatwire kwithira be nominated muntu anominate maita ya 5 no aka nominate ita ringi na kwina maciara yangi na gavana kiama kibati gukiria na kiama kia mbasi teka kia chwa kenda ki nominate anto ba mwaki kia chwa kenda ki tonga nkoro ti anto kia chwa kenda ki ukiria mulemavu ro erisabu no kia kwithira kiti ukiria kinya tutethira tore amo nabo na mbire gavana anto ba kuona ba kubwithio mapendeleo
no bo batumite twithire inya kura tuchindi no ntu agent tobora ki agent na bare tutikwonu agent katona ku agent rugire akaba utokera twaboria kiuria te kiuria kigendelea kumbere mbuma cibitari nkethira ndi na mawakili bakwa na tweta court kenda tuonaki mulemavu te lazima ethire magarina alemavu iba baingi akiendelea kuthumbira Nteto joritonio no gite ojo mugambi iwa arukite kiraito mugambi no arukirie munya mugambi no arukirie Raila mugambi uti mtoro wa manoe ethaira yana sababu ekwithira aki ai mutongoria para bonthe oro amabo akikizo guthiria lakini ukithiria kiraito ntu no to mwira batu uti tuthirio ntu twinaki na woni ntekira muntu ya mwambi kindrogo sana turu ya bana ne ki mwambi gazi toranto twaetania no mwanka mwisho na nderikirwa kira ntu uti wakira nani uti wankira woe mulemavu oritho unde mulemavu maro tutirimane ntu mwingi akunurite kiri thirikari gavana Kawira Mwangaza no gitikinye kariojo pesa ile iko ya location ndene Meru County ite ko ya cia barabara ngire Kawira kurake ire ya cia Meru bonthe no gethira tuturi turongo itwinthe imbeje cietu cia barabara ngire Kawira kura ici twe treasury tukamea boto aciira lakini ugethira mbeje cionthe na kunekero mbeje cia Meru County deka baraba kuanga tukaria kakaritangwe na gwakaritira Meru bonthe no nto Meru ibo bakore usuru na nekero mbeca cia Meru bonthe bonka kongo ga Meru kure toragia Kawira georia tetwira wotamuringire kura ndumbia cietu na koya treasury kithe ate kwenda kuria kiuria na chokia mbia treasury tu bai baringire mithika bamburia kiuria bai baringire kiraito bamburia kiuria ndiroyere mbia cia nto baraba ndingire kura nke reporter Ntoshoro TV kumaja kengina ngine kithoka Nairobi mbeta Boniface Mongera na nekumira kinda tunende Boniface Mongera tukona kanya kakunoka ndi ugeta kurenchokerete na Nteto ingi yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingoge bonthe ba thirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Wakati wa burudani kamili kwa kila mtoto, wakubwa kwa wadogo. Sasa ndio wakati wa showtime. Burudika na vipindi na sinema zote unazozipenda. Burudani zaidi kwa channel nyingi zaidi. Usikose. Now it's time for a breakdown. Jiunge leo kwa kulipa Classic Aerial Bouquet ya shilingi 899 kwa channel 75 ama Dish Smart Bouquet ya shilingi 999 kwa channel 105 kwa mwezi. Burudani kamili kwa bei safi kwenye Star Times. Star Times, enjoy digital life. Urathimo uritinguge bwa ichunche biaku bia mwire turiongere Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest.
tucokerani ati nene ya Kenya bakalazimika utonya mibukone bone ne kenda gutumira mauta ya petroli na kinya diesel na bone nyuma yenkia rero ngamirete mauta ya EPRA gwitithia maguri ya mauta ya kwambirie ruena chiringi 20 bobo yete nyuma ya rais Weru William Ruto gutumiria kweberuko kigina kirani ndeke thirite kikitethera kia kwenda maguta ya nkuruki onto irakira kiyekene ya subsidy na kwaba kea na njirengine ne cha kugwethia maguta ya kiriro walierwa mutongeri wa mugongo Dr. William Ruto kiri kiathokia we kunyuithwa mumantu kwa njumaine ya kiumia giki na ugire kiri kigina kia thirikari kiria gitethairie uguri na wendio wa maguta gikeberwa. On fuel subsidy alone, the taxpayers have spent a whopping 144 billion, 60 billion in the last 4 months alone. If the subsidy continues to the end of the financial year, it will cost taxpayers 280 billion, equivalent to the entire national government development budget. In addition to being very costly, consumption subsidy interventions are prone to abuse. They distort markets and create uncertainty, including artificial shortages of the very products they seek to subsidize. Gitumikira nande wendia wa maguta bwititie mogurio tukubaukira narua kaunti ya Nairobi maguta ya petroli ya kiumega na rimwe ra 79 na mang'otore 98 ndisuru ekiumega na rimwe ra 62 na mang'otore 76 najo maguta ya Thaa ya kiumega na rimwe ra 45 na mang'otore 69 ala nayo kaunti ya Mombasa petroli ekumega na rimwe ra 76 na mang'otore 98 ndisuru nayo ekumega na rimwe ra 62 na mang'otore 76 najo maguta ya Thaa ya kiumega na rimwe ra 45 na mang'otore 69 tukijaja kaunti ya Meru taunini ya Mutindo wa petroli erumega na rimwe ra 82 na mang'otore 40 ndisuru ekiumaga igana rimwe ra 68 na mang'otore 10 najo maguta ya Thaa ya kiumega na rimwe ra 51 na mang'otore 100 aria naku taunini ya Nkubu petroli ekumega na rimwe ra 82 na mang'otore 21 ndisuru ekiumega na rimwe ra 67 na mang'otore 91 najo maguta ya Thaa ya kiumega na rimwe ra 50 na mang'otore 45 aria naku taunini ya Mawa petroli ethirite ekiumega na rimwe ra 82 na mang'otore 26 ndisuru ekiumega na rimwe ra 68 na mang'otore 56 najo maguta ya Thaa ya kiumega na rimwe ra 51 na mang'otore 49 gitumikira nandi bamwe baetithia bangari na bikibiki bakuga mutundire jukuma na noka bakuthiana na ateja bao kirimirire ya ngari ora murite 50 mwana na nyale singa itate gwitikiria untu maisha ye yakoruma gwitio rimwe na wera viria maguta itetie kago koruma kuombetire mwamba na nandi ntaiani kato kugwenya mitiretu kuria igaitia ukaja kuona maguta aguitia kila kitu gigitia nandi bakiromba ateja bao bageria gukabanira ni untu maguta jagaitia kinyamare ino mwanka bagaitithia tumanie na abiria beto betha tongeta ngarama onto bei petroli na ruengo na shilingi 20 nandi kela ngora shilingi 20 gotompo mbakuri ya bei ora ndirare ye goro kela ndere ya shilingi igana ndiyo igana gutikombe nkionaga kiripotera Nteto cia Weru kwa rietwa ni Mutugi Kare Tumurume mwone kirimpene ni mabitha baburithi nyuma yekia kwerekana na watire na kunyangia kiwendo kana kaweka kale karaga kwerekana igata ukiri madhuganio kana ka karene ka Green 5 kethirite nindi gakia kana goro nare akari bethirite bakira abitha baburithi bagitempwe umabomante yethire yakimenyeka nonto yimakareka ethirite kareka mweri yuele mwaka yo
Uyu imwekuru Pameraga mwekuru atari na kiri uyuri kuma nturi ya mugona kiri gicigo mbunge kia Mara. Mwekuru rakabitwe ni iguru na nthiguru akinyite nyuma ya kana gake gakira cikia bitano karawa nako gatari na kiri uyuri kugia na kana egoro. Mune mutori ambira kairu akugia kana na temurenge placenta. Niunda auga nuntu ona nikamaina nuntu ni kana mentally disabled na ntikumenya bwako twoka twagatethia bo twinkiumba twasuwa ndagitari agatetheria kagia na kana gako wega. Pamera nekuru bara bangi bantura we ni amugona baugite kana gaka gakari gekirwe ndai muntu bakumenya mieri kenda mithuru na aturaga aringite rianga nturani wenu. Ontono wa irirwa ge sub chief wa irirwa ge sub area wa irirwa area post authorities are aware that time when balala to discover kana kakena mimba na kairorira menyea no rene mwana unto ingi akenda okuria na akenda damuni ya kuramba na maunto maingi muno ona kinya kumurera ona kinya cukuru ona yethina Tori baba baugite amwe na kuringa riboti ikiri gituo kia borichi kia mitheru muthuganirwo atarwekirwa mpeni mwanka muthenya we munthi ni gatwirire no we mwene mimba gatwira etagwa mwenda wa kumekame na tukuthi twathitanga kwa polisi a kambia sibo batwirire bageukiria u mwene Nteto ino etarukiria lakini kutebu twitwelwa kumau na twathingatĩria no kabatwira bakamugwata gauke na atwire guku na batimugwataga munthi warire wabatwire kurithania nwe borichi kuma gicigo mbunge kia Mara batongoretwe no Speedy John Holemanei barekia muthuganirwa nkono arakarara kumira na mpengo kiri gituo kia borichi gia Chogoria. Na baada ya kesi hiyo mshtakiwa aliweza kutoroka na akapotea kwa muda. Tumekuwa tukimtafuta, tumemfuata mpaka hivi leo kitu kama saa 8 hivi tuliweza kupata habari ya kwamba alirudi na alikuwa na kazi fulani alikuwa anafanya katika mjengo kwa kanisa moja ya PCA Church area ya Muguna. Tuliweza kumvizia na tuliweza kumnasa na kufikia kipindi hiki ama saa hii tuko naye katika korokoro yetu ya polisi. Manei augite rugwaruro muthuganirwo yo agakinyithwa akiri rukongoro rwa koti ya Chuka akenda gucokia nthitango. Anatarajiwa kesho mahakamani kujibu mashtaka mbele ya mahakama. Mwadhiriwa kidogo alikuwa ni mtu mwenye umri mdogo na ukimwangalia ni kama kidogo yuko punguani, kwa hivyo hawezi jielewa. Na naamini ya kwamba mshtakiwa alitumia hiyo nafasi na ile kulema kwa yule mtoto akachukua nafasi ile, ndipo ikabidi kamdhulumu kwa njia ile ambapo ilikuwa ni mbaya, maana yule ni mtu mzima. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitawa Martin Mugambi. Murungamiri wa kithomo rutero Eastern na ugite baina irathi ya ngiri mama na 50 na bingi mana na 32 biranende bakwirigira bikomba kwithira bikireka kekendo tetheria witethia na mbere mubango ya CBC yakere ugite irasminende bikaukiana kurukia ngiri mana ya ile burabaka mu primary na wita junior secondary na urani ndi mutaratara ya CBC yokwendekithia Ruvonge rwa kithomo no rurathi na mbere kwivariria ni undu wa arutwo aria marauma mathomo ma CBC na gutonya junior secondary mwaka tuthiite. Kuringana na director wa kithomo mwena uyu wa irathiro niwe William Sogut arauga ati irathi ni mbake nyingi mwena uyu kwivariria arutwo aria marakuviviriria ngiri 200. Katika eneo hili la mashariki ni kwamba tulifaulu kupata msaada kutoka kwa serikali na tukajengewa madarasa 1451 katika awamu ya kwanza. Awamu ya pili tukapata nafasi ama tukapewa madarasa 431 na kazi hiyo tumeikamilisha kama
eneo la Mashariki. Nake minista wa kithomo thiini wa kaunti ya Embu niwe John Kiamati akiugaga bari bata ya thirikari kunyivanyiviria aciari murigo wa mathomo mama ma CBC na njira ya kugurira arutwo indo iria irendekana mathomo ri mama. Cietu ni thomithio wega no mburie thirikari ifote at least kuongera mbeca kithomo ria CBC nikena muciari atie kugieka muno agicwa mbeca taru maritu nguku ugitua nyama na mucinya maitekuo ugitua nyama ugitua matumbi ru thirikari ni ifote kuona uria kithomo gia CBC either ingiki thondeka twiki gia chip kana inengera mazukuru mbeca mbeganu cia kuvota kuramiriwa yonde na nithino wa CBC. Na baria ene masukuru ma andu kiumbe maragwata mbaru itua ria muthamaki wa bururi niwe William Ruto ria gukorwo na kamiti ya kuthuthuria wagiriru wa mathomo ma CBC. Ina tumaundu tutarengera wega na ni tutwagirirwe ni kuthondekwa na nikyo ninge support the president uria araugire ati ni egwika task force kuroria maundu mama niguo tuvote kunyitirira ciana tondu tutingiukira muthenya umwe tuge ati ni twatharurania kithomo kionthe ni ati arimu no nginya macokwe in service training niguo mavote ku understand kithomo giki kirathomithio atia niguo ciana cietu cieganire. Ni maragia miario ino mari mwena wa St Petro Premier School mwena wa gicigo mbunge kia Runyenje kuria kuraina monanio maunduire wa kuma miena ngurani ya bururi kari gatika arutwa a cukuru uyu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na urari murungamiri wa kurobanjeri nchekentere chemara mze kangori nedriti ne india kinoka kwa ko kenja ntere omobra yane india edrite kucheria tungiria kadhomba re professor Erastus Njoka na kinyora waringa bana county ya Nairobi an kana numwenda na bangi kadhomba bakeria kurobana indi bedrite bakira Rais Ruto ayuke professor Njoka na kana nudrikari ne kionto bra kinyo bedrite ne indi bakiari rakia mo wa lore mo okauneka utetumeka ende wa moduno mono ketagaja Nui miario ya mukuru Jonathan Kang'ori mtwathara mukuru wa Njuri uro kuthikagwa muthenya we munthe mbari cia Ngeru kiri gicigo mbunge kia Mara. Kang'ori arakathwa na kurubanjori ibara bangi ariogo mutongoria wa kurubanjori twera Inas Kathara ara Kang'ori aratwire ari mukariri giti wa kurubanjori ikiri kaunti ya Tharaka Nithi kwa mianka. Nontu Kang'ori arendete antu muno ya woni ataringa antu kwe mu atandinga thimu ayambura tene ata ntonyire rara ngamuria we na tathotie kuwa kwa ukatuwe kinyonge kinya tuturi ababwe tuthia teni mpano Kang'ori nya omuntu akathoma na historia yake ugatara kuma Kang'ori atwika mukoronjori akoni tuyorogira twathomerwa aere mukoronjori 1954 Kang'ori aitanirite gwina president wetu bonde kuma Kenyatta mwenyewe Jomo Kenyatta ja aitaniria na Moi President Moi aitaniria na Kibaki na aratweja history nyingi sana Kenya ule ambirie kuma 1963 mathiko ni mama kurubanjori urarari ngavana wa Nairobi kana numwenda na Professor Erastus Njoka barekinyia araba umbire Kang'ori nkuma kathomba rero Kang'ori agukua na ndastuka muno ende ndauga nderangai ona miaka iwa munenkerete 90 ni miaka mingi kwa what we are doing to Kang'ori ni ku celebrate maisha mae na ndiborombe ta akuru betu banchori na ta aciari betu nindaukire babalira na igwire Kang'ori agukua na maboya makwa mari muke mwinthe na riu nikuona bukubua andu mantura makuona Kang'ori arari muntu nuntu araturutirite wira munene muno Njuri ekuthikwire bae rauria mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto gutigira Professor Erastus Njoka na kana numwenda nontu na banjori gutigira bakwona wira kenda kurutira mero wira. President Ruto tumwire agerie onora kathithia na mwari wetu na kina Njoka nwetu onora kathithia no amero baitegero bategerwe
na ndi munene ura twinwe buru wa Meru ura tukenderea kutukoreya biuria twina antu baire twamitaga Mount Kenya East batwitu twari bambere wiki muturi Nchiru undu muturi that time watwirite na kwenda twika president na twatwa mutharimira twi njuri na nandi no kuona ari akwi muno no wena president uri ona ndi bakiaria kagita kao bairi baba barauga abo bari tayari kurutithania wira na ndagitari William Ruto nontu amwe na kwithirwa ibanjori injori erutaga wira na thirikari ire kukagita gaka. Thank you nontu agutwaririria nontu turi antu mara na meciria manene ma gukuria nthino gukuria uko gwetu Meru na Kenya yonthe riu ni menda kuga nontu muri baba na ti chance yonekana na karugi ni menda kumutumerima niyo ndebo na ni tayari ene time njuri ekamenda nontu ni wanjuri iyo tukarutana yo wira ni twageriria azimio na twashindwa tebu leo tueragwa asiyekubali kushindwa sio mshindani. Ile serikali iko sasa ndio tutafanya kazi nayo. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matini Mugambi nangi nakune atinindi kana uneto kuthira tukiona kanyaka kuthira twikera katanta kindatu chetu kibara bonde nindi bamba kuthira baitu tethera kia kumbithia ndete nkatho na nchune nonto wa kwirutana na kinya mutageri nonto wa kuthira otwe watanite na batu mwankira thaine nkatho inyingende karika nonto kweruare ntuko yakalono kana karaka mwe karaketa kambura na karimi bethira nende bakilionga iro yowe yaba urimbi bukwenda mburuira ana babaile pamwira tukenda obiro karua wethire ukirua na kainto karaketa wakango bethi abange boiche kango tutorua kraya nde oyowe awakabaruire muthere nekira riko na nkoe kirama riwa bera nende bieni kanya twana ndo tuturei tuweto kwa mila tona ate kukareka ontu na baria batumenyeretie anabona muthere yoke deruka bura ukaraka yukwina ina metaba mwira yoyoro imboro ringi au riko tuthame aba urimbi abere nyebya kuria tukona bikeria ku dance on tibi kuthongothongutha kibira bya dance machamania byo kana orua ukauri abyoria kana ukauri muthere nyate ku dance ano tukutha twikara ka tanta kienda tuchetu nkatho manchono ntoba kwithira watanirite na oniende tukawatanira ruru kiri murungu embere kia mubango yuako kia mwana yato madithia au kari Maureen Kome ngeto PHINEAS IMAANA.